when you're up on the mountain. Hallelujah. Siyabingelela kakhulu namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabingelela bazalwane kuwonke amagumbi amanye omhlaba la sifinyelela khona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje sikhona ke kule ndawo ukhuluma na Apostle SS Radebe egameni lika Jesu Kristu. Siyabingelela ke nakini nonke wherever you are. Siyafunda ke namhlanje sisifundweni silungiselela bazalwane ingqondo, silungiselela inhliziyo ukuthi okuningi okungahambisani nemizwa yethu kodwa ngenxa yezwi simelwe ukuthi sikulandele njengoba kunjalo. Namhlanje ngifuna sibukeke ukuthi Jesu wayebhalani lapha phasi, kodwa ke singakafiki lapho ake siyeni kahle lapha encwadini kaJohn chapter number 8 verse number 1. Mhlambe sizoma ku verse number 8 or ku verse number 9 egameni lika Jesu. Khona verse number 1, khona uJesu waya entabeni yeminqubo, ekuseni wabuye weza ethempelini, abantu bonke beza kuye, wayesehlala phansi wabafundisa. Kepha abaFarisi baletha owesifazane obanjwe ephinga, sebemise phambi kwabo, bathi kuye, mfundisi, lo wesifazane obanjwe oqotsheni lokuphinga. Verse number 5, emthethweni waMose wasiyala ngabanje ukuba bakhandwe ngamatshe, pho wena uthini? Bakusho lokho bemlinga ukuze babe nokumangalela. Kepha uJesu wakhothama waloba ngomunwe emhlabathini. Wathi sebambuza njalo, walulama wathi kubo, ongenasono phakathi kwenu makaqale amphose ngetshe. Verse number 8, waphinde wakhothama waloba emhlabathini. Hallelujah. Izwi likaNkulunkulu leli, na ungasho lapho mlalele ekhaya uthi amen. Hallelujah. Lana ke bazalwane, indaba esiyitholayo, sithola la uJesu sekuthiwa uyalingwa, kodwa kusingezanga sithole ukuthi sowulingwa nje bekwenzakaleni. Kodwa masingabuyele emumva kancane lapha encwadini ya chapter 7 kuyo yona le ndaba, ngoba uma eze enyamalala aya entabeni yeminqumo esebuya, kukhona into uJesu bekayenzile lapha ku chapter number 7 ku verse number 37. Ake sifunde nje sibuke kancane. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi, uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze. Okholwa yimi njengokusho kwemibhalo esiswini sakhe kuyakugobhoza imifula yamanzi aphilayo. Oh makhatha. Verse number 40 simjampe lo ngoba okay. Verse number 39, wakusho lokho ngomoya engcwele, wakusho lokho ngomoya ababezamamukela abakholwa nguye, ngokuba umoya wayengakafiki, lokhu uJesu wayengakakhazimuliswa. Verse number 40, abanye besixuku sebezwa lawo mazwi bathi, lo ungumprofeti isibili. Verse number 41, abanye bathi lo unguKristu, kopha abanye bathi kanti uKristu uvela eGalile na. Alibonge igama likaJesu. Le ndaba ke bazalwane le esifunda ngayo, lana bekunomkhosi wamadokodo for ubuthatha ke 7 days. So into eyenzeke la, uJesu bekabaprovoke ngale statement because lo mkhosi uma uqala ubengekho lapho. Kodwa uma ngabe sewuyophela ngelanga lokugcina, bekuye kume umpriest omkhulu, umthetho owawubekwe nguMose naye owunikeza uNkulunkulu. So bekunama phakathi kwabapriest, umpriest uAnania lo bekumele enze lenkonzo. Lithi lapho bekumele ngokweTalmud lithi la bekufika kuthi ngalolu suku luka 7 bese bayabuya mabahle uma ngabe sekuzophela lo mkhosi ngelanga lokugcina,
umpriest ongu-Ananiya owayekhona ngaleso sikhathi bekumele akhuphukele ngasempumalanga abese ephatha kukhona lento le bayiphatha ke ama-Romans ibandla laseRoma liyakwenza le khathizma le ephushu enempepho babe bayibhunyisa bese umpriest athela amanzi angcwele ngoba bekusuku lokuhlambulula lilungiselelela iphasika umkhosi wamadokodo so ngiwo lo mkhosi bebekade bawenza bawuhlanganisa uma ngabe bezowenza it was before 10 days before bewuthatha 10 days before iphasika so the 7th day was the last day ekufaneleke umpriest akhuphuke ngalempepho bese ethela lamanzi aye laphana lamanzi ehle ngama-steps aze ayofika lapha echibini isilowa lelichibi leli isilowa ipool kusho ukuthi ngamagama mangene lapha lamanzi kuleli chibi laseshilowana elisho ngokwesiHebheru igama silowa lisho ukuthi send so bekumane kuthathwe ke lento uma ngabe ayongena lapha bese eyehla umpriest aya lapha ngasechibini eyokhuluma amazwi that we normally called it's an Aaronic benediction so ngeke ke sikufunde but ungazifundela lapha ekhaya mlaleli ngoba ngifuna lokugijima ukuze inhloso yami ayikho kuleso sifundo kodwa ungazifundela laphana itholakala kuNumeri chapter number 6 verse 23 to 27 lamazwi abeshiwo umpriest kule mkhosi ngoba bebamthathu imkhosi yakwaIsrael kunalo mkhosi weqala umkhosi okuthiwa umkhosi wephasika and then bese kuba umkhosi wePentecost bese kuba umkhosi we-Day of Atonement sizokufunda lokho when isikhathi sichubeka kodwa ngilande lokhu ke ukuthi lesenzo ke uJesu ke sowufika la umpriest asathi uyehla wehlela enzansi uyokhuluma lapha ngasechibini laseshilowana ukukhuluma lamazwi kaAaroni uNkulunkulu ayimnike wona ukuthi abawakhulume elithi umoya wenkosi awube phezulu kwenu umusa wenkosi okay ake sifunde ngicabanga ukuthi mhlambe ukuze ngingani-confuse ngigcine ngikhuluma into engekho le-Aaron benediction Numeri chapter number 6 siqale verse number 22 Jehova wakhuluma kuMose wathi yisho ku-Aaron namadodana akhe uthi niyakubusisa kanje abantwana bakwa-Israyeli niyakusho kubo nithi uJehova makabusise akulondoloze uJehova makakhanyise ubuso bakhe phezu kwakho abe nomusa kuwe uJehova makaphakamise ubuso bakhe phezu kwakho akuphe ukuthula. These are the Aaronic benediction ebezikhulunywa ngesikhathi se-Old Testament bekade zizophelelwa isikhathi uma sekufike uMesiya bese aba yikho konke lokho. That is why sithola izinto eziwu-3 la kule ncwadi la kulo wesifazane obanjwe ephinga. Number 1 siyathola lamanzi, 2 sithola le rejection, 3 sithola lo shame, 4 sithola lokufa, because they were quoting scripture sika Moses bethi kuye ngokuka Moses bathi umuntu okuso uyabulawa wena Jesu uthini. So the challenge la uJesu now kunokuthi abaphendule, then lithi iBhayibheli wayisebhala phansi. Mind you, ungakhohlwa ukuthi uzibuyele entabeni, he never said a word. Uma ebuye entabeni bayamphazamisa efundisa because of that provocation eyenziwe
ngilo nguJesu ngesikhathi ehla ngoba bebethela lamanzi. So asimfunde lo 30 lo chapter, John chapter number 7 verse number 37, simfunde nje ngamakhulu amabomu. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi, uma khona omileyo akeze kimi aphuze. Then that statement besiprovoker because basuka la abapriesti sebelimele ngenxa yesenzo sikaJesu ukuthi ushintsha le practice ebebelokhu beyenza, because ever since baphuma eGibhithe bebe practice lemthetho nalama 3 occasion big services, big celebration okuyiphasika, iPentecost neatonement. Ngomnyaka bebaba nalemkhosi ewu3 ebalulekile nemkhulu kunayo yonke, kodwa lo mkhulu kakhulu bewephasika because they were celebrating ukuphuma nokukhululwa ezonweni nasekubandekeleni kwezono nokusavwa kwezono zabo. So mabaya ephasikeni bebesuka sebendlule kule nkonzo, bese ke uma bayiphasikeni fanele babe bahlambulukile. Amen. So ngiyafuna nalokunye ukukubala mhlambe ke bese sizoya kancane emakethe. Ngiyafuna nalokuthi ngikubale nalokuthi kunezinto ezu3 uJesu makafa. uJesu makabethelwa ngoba kunalokuphikisana bokuthi kufa kanjani Friday then ngesonto uyavuka ekufeni. Then thina leli calendar that we are using now, it's a Gregorian calendar. It's not the calendar iSulunian calendar okwe calendar yamaHebheru. iGregorian calendar isebenza ngo24 hours. Then iSulunian calendar isebenza ngo12 hours. Isikhathi besiqala ekseni ngo7 beku1, ngo8 beku2, ngo9 beku3. That is why lithi bambethela ngo3, bambethela ngo9, hayi ngo3 ngokwe calendar that we are using or ngokwesikhathi esisebenzisa manje u3 wantambama. That is why ngo9 kwabamnyama ezweni, which I'm strongly believe ukuthi mangabe sizothi ngo9 it's 3, ngo10 u4, ngo11 it's 5, ngo12 u6, then ngo12 u6, ngo3 beku9. uJesu wafa ngo9 ngolesihlanu, then kwabamnyama ezweni ngo9 ngolesihlanu. Uma ucounta lesikhathi from 7 to 7 ntambama, then that's a day. Kuphinde u7 wasebusuku to 7 wasekuseni, that's a second day. U7 wasekuseni kuyoba u7 wantambama, that's a third day. Ngamagama, Friday was a first day. Suku ba Friday, it's a first day. Imini ya Saturday, it's a second day. Ukusa kwangolesi kwangesonto ekseni, it was a third day. Ifuna kubuka ke ukuthi uJesu wayebhalani, wathi uma esekhothemeke bazalwane. Le ndaba ke besisakhuluma ngayo ngale phezulu ecaleni, sithole ukuthi lapho bekunalomkhosi wamadokodo owawubaluleke kakhulu kwaIsrael. uJesu ke bekangekho for that 7 days. Uma ufika uma la ekumele kuyoma khona, ufike wathi uma ekhona womila akeze kimi kusawugobhola amanzi okuphila. Alimala, yabalimaza kakhulu lento ukuthi uJesu sowuthini. Manje bebafuna icebo ke lokumbulala uma sebaletha lo mama obanjiwe ephinga. Kanti uJesu ke into bekamuhle ngayo bekakhona kwazi inhliziyo zabo. Ubuka le inhliziyo ezimbi nenhliziyo, ngabazalwane kubalulekile manoma sikholwa sihlula inhliziyo. Kunezinto ezinye ongazuzibukela lapha eBhayibhelini ucabanga ukuthi
zikhuluma nje, kanti uNkulunkulu wanted to deal with your heart. Inhliziyo yakho nayimbi angeke umthokozise uNkulunkulu. Lalela, inhliziyo yakho mayimbi ngeke umthokozise uNkulunkulu. Lena God was dealing nenhliziyo. So lento le ayayibhala ke bazalwane, ake sifunde lapha kuJeremiah chapter number 17. So funda uverse 1 no verse 2, verse 1 no verse 12. Amen. Okay, ifundeka kanje. Isono sakwaJuda silotshiwe ngothi lwensimbi lokuloba ngesihloko, siqoshiwe ezibhebheni zezinhliziyo zabo nasezimpondweni zama-altari enu. Uyezwa? Ngamagama, i-altari ne-altari kuhamba nenhliziyo. Futhi i-altari ne-altari uthi uNkulunkulu konke kuqoshiwe. But let's check ke Jeremiah chapter 17 verse number 12. Indawo endlu yethu engcwele isihlalo sobukhosi sinenkazimulo esiakemeyo. Verse 13 okuyiyo ke le ephendulekayo. Othemba lika Israel uJehova bonke abakushiyayo bayakujabha, abachezuka kimi bayakulotshwa emhlabathini ngokuba bamshiyile uJehova umthombo wamanzi aphilayo. So uyabona ukuthi la kulocata le ndaba yempikiswano yokuthi uJesu wathi nakafika wathi yena ungamanzi okuphila, wonke ophuza yena uyogobhoza umfula wamanzi aphilayo. 2, bantu bebalethe lo mama bemfaka kwi-shame, kodwa kwangena bona kwi-shame because uthi uNkulunkulu bonke labantu. Verse number 13 uthi othemba lika Israel, uJeremiah loyo 17 verse 13, othemba lika Israel Jehova bonke abakushiyayo bayakujabha. The reason why you always encounter my disappointment is because ushiye uNkulunkulu. Nalaba bakwenza ngeinhliziyo ezibolile bafuna kubulalisa lo mama. Ungazi ukuthi lo mama mangabe bekaphingile uphinge yedwa yini, ngoba akekho lo phinga naye, kodwa bagijima bamletha. Siyabonga ukuthi bamletha kwinkosi yenkazimulo, kwinkosi egobhoza amandla, Rema FM, upisa kwakho kwezamoya.